Mandagitari kaunti-ini ya Meru monthi ni maruthite maandamano manene mutindo baria mathiire mwanka obici-ini cia gavana ni kenda mathikirwa. Mugomo uyu uri ubaraganitie utungata cibitari-ini cia muingi wambiririe Aramisi nthiru na riu mariuga no mwanka mabingirwe wirane uria metikanirie na thirikari mwaka muthiru. Aruti wira ma ugima wa mwiri matongoretwe ni mandagitari kaunti-ini ya Meru ni makinyitie ntuku ya gatano kiri maandamano makenda metithirwa nkathi. Na rio twatinda mugomo tariki 5 mweri wa August na all health workers ndani ya Meru County tucheme ni aja twauma level 5 tweja twakurukira obici chetu cia county assembly na manto jetu so simple twejeta kubaririkania manto jara twarikanira nabo ati ni tukwenda tuthithirwa promotion na twetekanire na county assembly ati tugatengerwa mbeca chetu cia promotion batuka turejeta kubaririkania inyambeca ira batuire bagatwikirage promotion chika mutilated nyakanini. Maugite thirikari na muno ya kaunti ya Meru niregete kumabagutu na nikyo monete ni wega maandamane. Bitagwa Elias Mutuma ndogamerete antu baraba ejana ndawa ndiuga batwie katuonete thirikari ya Kenya enye kaunti ya Meru batiomba kuthithiria antu ontu boreko batiandamene batiringite gituma batingite mirango na nonto twengejira kuma 2023 last year no teubona bamana bakuthithia na ndi batwie tukwira Meru baturekere nonto ri tukare akuinganyo cibitari iu tutiomba promotwa na thirikari terende kinya twatega executive budget ira bekiria assembly batekira mbe as promotion ende tugoshukuru MCAs beto county assembly o Meru no tubakuona ere wothe kutwekira mbe as promotion na tukoga pasi budget iwa haraka sana etanaki executive everybody apromotwe tuitire wananchi ba Meru ngoge. Thank you very much. Wirane umekanirite kirore kia ngwataniro na gavana wa Meru Kawira Mwangaza mwaka muthiru arienda opingwe. Gavana Turome ariwe kwina budget whereas na kume very well utina budget ba request assembly umba kwethe kia approve whatever 200 million yet ekini assembly ke count fiscal strategy paper ni assembly ngwa ekirite nyarira gavana apishirwa atwerie tumwentu kwegana kenda implement mantu jetu ja health na ntukwegana isiathirire. Today we are doing the third year atatu involve nike tumitwe the fifth day of our strike na ito kwanda kuga tutionete any goodwill na the county government of Meru nonto kinyantu kwira twa launch strike yetu atwerire kabatu twena ngoge mwana mwakoro momega akeja koromo nyonto imwana ati mwira kabago wena maigo kanyunya subu akarame kwasi kenderia ringana mwana oronka. Maugite mo matienda montu magwikarande kwaria ni wirane uyu obingwe akethirwa ti ugu matishoka wirani. That what we agreed on the 17th of November 2023 that it shall be implemented with the totality. We are not taking any chance. We are not ready for any dialogues that are not yielding fruits. The least that they can do is issuance of letters to all deserving officers forthwith. If not that the case, we are not ready to go back to our facilities.